Memento mori meaning, remember you will die. Memento, remember. And mori, die. You will die. And we can also reflect, based on the gospel today, on this third Sunday of the ordinary time, the essence of discipleship. And also, we can also reflect the calling of Jesus, of the new apostles, saying to them, inviting them, come after me. I will make you fishers of men. Now, this Sunday's gospel, as I said, can be reflected, can be told as the beginning of the preaching of Jesus. No? You know, Jesus appeared in Galilee proclaiming the good news of God. And he said, this is the time of fulfillment. The reign of God is at hand. Reform your lives and believe in the gospel. The reign of God. Kanang reign di manauwan. Ang gingharian pas Ginoo. The reign of God is at hand. No? Reform your lives and believe in the gospel. Padong betas Kwaresma, for your information. This coming February 17, Miyerkules sa Badlis, di na mo badlisan, kay high-tech na maron, tungod ni COVID, ibokbo na lang ang abo sa inyong ulo, aron maligo mo human. The reign of God is also rendered as the kingdom of God in other translations. In the prayer that Jesus taught, one of the petitions of Jesus to his Father is, thy kingdom come. Now this is the summary of what the kingdom of God is. Kamong nagduka-duka din ha. Unsa magyud kunong gingharian sa Ginoo be? No? What is the summary, no, of the kingdom of God? First summary, the kingdom of God consists of the fullness of life or the fullness of God's blessings. Tiyaw mo na. Ang gingharian daw sa Dios gilangkuban sa kahingpitan sa kinabuhi. Kahingpitan sa panalangin. Muna ang atong kinabuhi, ang kinabuhi sa tao, mahingpit lamang kung siya mamatay. Simba ko kapadre, ikaw lang. Simba ko The second summary, the kingdom of God is coming. Ang gingharian sa Dios, coming na. O gani ni ana, hayman ron. God will bring it to complete fulfillment. Ang Ginoo mo'y maghatag sa kahingpitan. The third summary, the kingdom of God is here. It is made present in the person of Jesus. For your information. The fourth summary, the kingdom of God is not just in heaven. Ang gingharian sa Dios, wala lang dito sa langit. Sign of its realization are manifested on earth. Kining among pabahay project, Balay. Balay, meaning bahandi alang sa langit ug alang sa yuta. Balay! Ang unang balay para sa mga homeless, daghang mamigbalay himuon, depende sa mga sponsors, ug daghang sponsors, kita may 500 ka pamilyang mo-sponsor balay, hala 500 pud ka buk balay, kay 500 years man ang ato celebration karong tuiga. Ang unang balay, nga mong hatagag balay, katuing taong nagpuyo sa sementeryo, nga akong nabisitahan dito, looy kaayo, ang iyang Katri Nitso. Mahigda na siya das Nitso, buhi pa. Practice o kamatay, simbako So mahuman ng balay, before February 14, Valentine's Day. Valentine's Day. This coming February 14, pagkasubhan ang bagong balay nga mahuman na. Nga among ihatag,
dili na ibaligya, dili na data-data, hatag yun. Na project uban sa gobyerno, na sila'y housing, para kuno sa mga kabos, pero pabayran man di ay, data-data man. Pero kining among balay, pabahay, balay, sa ito'y meaning sa balay, balay alang sa langit o alang sa yuta. Balay. So kanya mong balay, hatag yun. Karong Pebrero 14, pagkasubhan ni Archbishop Jose Palma o ba ni Mayor o sa among PPC President. Binitahan ang bagong balay. Kay Valentine's Day na, may na lang. Tagiya na, makatimo-timo ikagabi. Ito. Kay Valentine's Day man, wa na maroy pag-isip sa kasagrados kasal ron. Sige malag timo-timo. Sige pabutag mohon way titulo. Mo na Ayosa ron, sige lag timo-timo. Kining unang balay, sponsored ni Madam Aster Davis. Salamat kang Madam Aster. Kanya ang labor, amo. Di mo nagikan sa inyong kolekta. Makaingon sad mo, oy, salamat. Kanang balaya mo gihimo. 20,000 ang pakyaw. Di man mahimo ginadlaw. Tapos na tuwing, di pa nabahog man. 20,000 ang pakyaw. Asam na mo kuha ang 20,000. Gikan sa inyong kolekta. Mo makaingon sa mo nga, ay, salamat. Nakatampo ka ng balay. Nakahobi akong piso sa kolekta. Bitaw, bisag gamay, basta kanunay, sa langit mo tunay. Mao na. So, ang 20,000 nga libor, amo na, gikan sa kolekta. Ang balay, kinsay nagasto, pirimilong balay, Madam Aster Davis. Salamat ka, Madam Aster. Mo kantidad nag 60,000 ang balay tanan, das libor. For your information, bisag wa mo mangutana. Gisultihan talaga mo. Pebrero 14, alas 3 sa hapon, Archbishop Palma moari, uban ni Mayor, uban sa itong PPC President, binditahan ang bagong balay. Sa ito'y meaning sa balay, bahandi alang sa yuta. Bahandi alang sa langit o alang sa yuta. Manaosbon ko, daghan pamig balay nga among tukuron, alang sa mga homeless. Ang among pahibuhag balay, kanang naibalay daan. Alang sa mga homeless, pasiunal pa lang ni. Pasiuna pa lang ni. Alang sa mga homeless. Ikalima, nga summary sa kingdom of God is, the kingdom of God is not just in the heart, it is a social reality. Tiyo mo na. Mao nga miabot ang balay. Bahandi alang sa langit o alang sa yuta. Balay. Because the kingdom of God is not just in the heart. It is a social reality. Balay. And the sixth summary of the kingdom of God is, the kingdom of God is a future that beckons and a dream that empowers us to work for its realization in the present. The kingdom of God is a gift from God and at the same time a project we help build. Balay, bahandi alang sa langit ug alang sa yuta. Balay. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Luyo sa panganod. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako sa imong pagbalik. Nindot kayo, no? Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak, luyo sa panganod. Pero kanang balay ros, Pebrero 14, luyo sa Monte Carlo. Luyo sa Monte Carlo. Sa Bito. Kanas Bito, ako ba nang gagaw? Father Bito Humawas. Program Bito, barangay na din, Kanasang tusoy na, may tusoy din, Ako nang amahan.
Tusoy. Barangay na tusoy o sityo ba na? Nindot kayo no? Balay ko sa langit, nagkasidlak-sidlak. Niya nagpuyuan ng balaya, binunyagan. Nahimo kitang anak sa Dios. Ako anak sa Dios, ikaw anak sa Dios, kitang tanan anak sa Dios. Ang mga bata ng bunyagan, mahimo kining mga bata karon anak sa Dios. Ako anak sa Dios, ikaw anak sa Dios, kitang tanan anak sa Dios. Di ba ka malipayo na anak? So, Jesus' own preoccupation is to make present this reign of God. Alas 10:4 naman di ay. Sao naman ang ni. Mauna ang preoccupation of Jesus. To make present this reign of God. And what is that reign of God? First, to bring glad tidings to the poorest of the poor. Second, to proclaim liberty to captives. Third, recovery of sight to the blind and release to prisoners. Fourth, to announce a year of favor from God and to provide shelter for the homeless. As the Divine Mercy song goes, whatsoever you do to the least of my brethren, that you do unto me. When I was hungry, you gave me to eat. When I was thirsty, you gave me to drink. Now enter into the home of my Father. Mao din ay makapalangit. Sumpay. Whatsoever you do to the least of my brethren, that you do unto me. When I am homeless, you build me a home. When I was naked, you gave me your coat. Now enter into the home of my Father. Mao din ay makapalangit for your information. Parang ko katilaw langit da. Mutilaw ka ko? Bitaw. Gusto kong malangit. But not now. Kisa to'y gusto mo una, launa lang mo. Awahin lang ko. So, Jesus saw clearly that his mission of presenting the reign of God means also bringing life. Naghatag sa kinabuhi, nagdala sa kinabuhi. What then does this mean for us in this third millennium? If the kingdom of God is both a gift and a project, then we are participants in the crafting of a new heaven and a new earth. Balay, bahandi alang sa langit ug sa yuta. The new heaven and the new earth. So, we are co-creators in realizing a new society of justice and love. We are God's partners in bringing about a culture of life that leaves so much challenge for a disciple of Jesus. The future is open and we are participants in making it through our present activities. Muna kining balay, ma-realize na to ni, kung dunay mo sponsor, bayanihan, tinabangay. So as I said, this gospel also, we can reflect on the memento mori. Remember, you will die. Ato hinumduman nga kita mamatay. Di ako na'y pare, maingon, ang tanan akong mga parokyano, mamatay. Nagdungan ko ng mga tawag singgit, simba ko. Di ako na'y tao, may barog. Wala ko'y labot, padre, kay taga-talisay ko. Simba lang ko rin sa Minglanilya. Wala ko'y labot. Maabot man ang panahon. Nga kita makapuyo puhon sa atong permanenteng puloy-anan, balay, nato sa langit. The purpose is to remind all of us that although we are at the peak of our life and career, enjoying success and honor today, we could fall or die tomorrow. Remember that you are a man. Remember that you will die.
So this is the message that Paul, in his letter to the Corinthians, he is seriously trying to convey to us. Ingon si San Pablo, I tell you, brothers, alas 10:05 na. I tell you, brothers, the time is running out. Kaya alas 10:05 na. Alas 10:08 magani. The time is running out. Our life in this world is very short. Even the world itself is passing away. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Pag ginulsol kamo og tuo sa ebanghelyo. And when the people ask for a sign, Jesus tells them that there will be no sign except the sign of Jonah. Fortunately, the Ninevites listened and repented. Listened to the preaching of Jonah, and they repented, and their city was spared from destruction. Sunod, we must not waste our precious time in this world. St. Paul says, time is running out. In our daily life, we must always use every opportunity to do something good. To do something good. Katong nagpuyong ulitaw, pagpabiling ulitaw. Katong nagpuyong dalaga, pagpabiling dalaga. Ewan pagsik timo-timo. O gustong magminyo, pagminyog tarong, di kayo magsik timo-timo. Sik timo-timo, huwag iklarong busog, kay timo-timo. May pasabot si San Pablo, magminyog tarong, di kayo magsik timo-timo. Huwag iklarong busog, sik tuhik-tuhik. Mao. Katapusan, kapag tabi We have to follow Jesus immediately and unconditionally. Now, this was how the first disciples responded to the Lord's calling. They immediately left everything, their father, the boat and nets, their family and community. They exercised total detachment from material and worldly things, and thereby were able to follow Jesus in total freedom and commitment. Kay lagi, seek ye first the kingdom of God, and everything you need will be given unto you. Usa ka magsusulat mingon, when you were born, you cried, while the world rejoiced. Live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice. Ningon si Ruben Sharma na, nga sa diha nga ikaw na tao, sa diha ang bata na tao, ang bata ni hilak, pero ang mga tao nagtanaw sa bata pagkatao, nalipay. Niya pagpuyo kinabuhi, matarong nga kinabuhi, in such a way nga, kung ikaw mamatay, ang tibok kalibutan maghilak, while ikaw nga mamatay, malipay. Therefore, the essence of discipleship is obedience. This may not be easy, but it is the path to eternal life. Obedience. Ang obedience, mauday dalan padulong sa gingharian sa langit. Mother Teresa says, obedience is better than sacrifice. Come after me, and I will make you fishers of men. Ang mga tinud-an nga gitawag sa Ginoo, mga mananagat gitawag sa Ginoo, immediately, ni-follow sila sa Ginoo. Walay daghang sulti. Nisunod sila, ni-obey sila sa calling sa Ginoo. This is the time of fulfillment. The reign of God is at hand. So reform your lives and believe in the good news. Jonah frightened the people to repentance. Today, the church continues to call us to repentance, a change of mind, heart, and behavior. Muna sa giingon sa Kyrie, sa mga charismatic, our CCRM choir. No, ilaning theme song. Change my heart to God, make it ever true. Change my heart to God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Nahalaman indugta.